Well, doctors Rio, new doctor Rio, Doctor Odonga Otto kachiel ki Olanya Gilbert, tie you person me Balaalo must go ipade district ma gudonye charo kungunya kama Balaalo futie upona ye dok gitika me dog progress me go on chielo despite executive order number 2 my president wishing kunwaya ni Balaalo mier kuya uyor Odonga Otto gien chi feel kachiel ki Olanya Gilbert and wube mkene ambe no mier birikin gi ato commitment ma weko chali chanda neno Germany aye kwanya ko enen kong gin matikati me ni chiel pa Balaalo iki gwe ya Ajan sub county furu atika wote president me directive ni mier go ako nen chele Acoli pe chele ngom gi ba ana nyanko le bien ka chele gang pa Acoli nen chele. This is unbelievable. This is unbelievable. We are assessing the level of compliance. Nen chele mando gere ni ngom pa Balaalo dong mega matwal ba Ene dong tian lok ene. What the hell is this? Lu tele mak yer ki office giti kwene. Ene weng onen chele jon. Kilometers. Kene go. Mengo. No. Ene weng onen tu le cham. Ene weng chele. Jal chino man ki tunkwe ne ki chere wa tunkwe ka chano dok tu la cham go ka chano we jar ka jo per bur ja wo ke ja Kilometer di. wa ta para ge Romo kilometer. Romo about 5 kilometers. oh ka ai ki je do jar pe ni yo ti we dok dung ka ja wa ko wa dok kulu pe wa to mene Reo el tiela ni ronde ka nyor fu go yo mana Fu go mana en wa mo ne fu da ka Kere go. Fu nyor tiel me hien. nen chele. We are just walking around the fence. Kere go. Ini con wa yo mo mo ni jo ne chele si ya ba Yo en community road. Yo wengu tielo. en bi jar do ni kan mi chere ni Kere go nge. ini nan kan je ma Yeah, this is wetland. There's another agency makiluo ni nema. Kere go. Dad. Doctor. Ini yo. Baka jan ko na dia. Ko bu bilang kan. Gitu Kuna muri benshi rero tabafashe cyane cyane but my tie kanyo makiluoni no iti subscribe ni where nong jam weng matika katukia Acoli Pro Evo TV afoy matak